Hello once again, nge nditangshaka ngira ngo twibukiranye basoje icyumweru cy'icyunamo aho u Rwanda n'isi yose muri rusange twibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994. Ariko dukomeza kwibukiranya ko turakomeza iminsi 100. Byaba bibabaje rero waravukiye mu Rwanda ugakurira mu Rwanda ukaba ubona aho u Rwanda rwavuye ukabona naho rugeze uyu munsi, ariko ukaba ushobora kugaragarwaho ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa ivangura iryo ari ryo ryose. Jenoside yakorewe abatutsi 1994 ni kimwe mu bihe bikomeye kandi bibabaje mu mateka y'u Rwanda. Twibuka abarenga miliyoni bazize urwango, ivangura n'ubusumbane, ariko kandi muri ubu bubabare harimo n'ubutwari. U Rwanda rwabaye icyitegererezo cy'uko igihugu cy'umwijima gishobora gusimburwa n'urumuri. Abanyarwanda bahisemo ubumwe aho kwihorera, bahisemo gukira ibikomere aho gukomeza kubabara no guheranwa n'agahinda. Duharanire gukomeza uwo murage, duharanire amahoro, ubumwe no kurwanya ivangura iryo ari ryo ryose, maze twiyubakire u Rwanda rutekanye rutagira uwo rusiga inyuma, duharanira kurugira rwiza kuruta uko twarusanze. Twibuke twiyubaka kandi twiheshe agaciro. Niba wakunze ubu butumwa kanda kuri subscribe, ubundi wibuke kudufollowinga kuri social media zacu hose ni itangshaka. Peace and love. Mwibutsa ko ibyo uzi n'ibyo nzi tubije byabyara ikintu cya fresh boom fire.